Poštovani gledatelji i slušatelji Bosansko-hercegovačke radiotelevizije, gost intervjua 1 je predsjednik naše stranke Predrag Kojović. Dobrodošli u intervju 1. Dobro večer i hvala vam što ste me pozvali. Krenuli ste u pregovore naša stranka, SDP i DF, o formiranju programske koalicije u kantonu Sarajevo. Jeste li zadovoljni atmosferom? Naziru li se već neki programski obrisi? Pa, na samom smo početku. Ja sam optimista jer želim da budem optimista, zato što vjerujem da se nalazimo pred jednim možda vrlo važnim događajem za budućnost Bosne i Hercegovine i budućnost političke scene na Bosni i Hercegovini. Krenuli smo u jedan projekat koji, iskreno da vam kažem, do sada nije praktikovan na ovaj način na bosansko-hercegovačkoj političkoj sceni. Nekako imam osjećaj da će rezultat biti drugačiji ako i proces koji će dovesti do njega bude potpuno drugačiji. Zato smo prije svega pokrenuli razgovore sa strankama koje smatramo najsrodnijim, a čiji izborni rezultati omogućuju da formiramo jedan građanski lijevi blok koji će biti najjači ovdje u kantonu Sarajevo i da onda naravno pokušamo sa strankama desno, koje su desno od centra, Narod i pravda i ostale stranke, čini mi se, koje će biti okupljene oko njih, da dođemo do jednog vrlo preciznog dokumenta aktivnosti vlade kantona Sarajevo u narednom periodu koji će biti poznati javnosti i koji će sadržavati i mjere i programe i datume i rokove za izvođenje toga kako bi nas i građani mogli na neki način ocijeniti kakvi smo u tom radu. Ukoliko ovo sve naravno da rezultat, ja govorim kao da je stvar već gotova, stvari tek je počela, ali to je zato što sam, kao što sam rekao, želim da budem optimista da smo na početku nečega novog ili ako ništa na kraju nečega što je bilo do sada. Najčešće se u postizbornom periodu govori o nekim programskim koalicijama, međutim sve to završi na pukoj matematici. Koliko je ruku u Skupštini i tako dalje. Moram vas vratiti na matematiku jer je ona jako bitna za stabilnost funkcioniranja i zakonodavne izvršne vlasti. Vjerujete li da možete osigurati dovoljan broj poslaničkih ruku da imate stabilnu koaliciju? Vi ste to, dobro, nas ne zanima bilo kakva većina, zanima nas stabilna većina. Potpuno nam je jasno da će vlada kantona Sarajevo, ukoliko krene u ove reforme, zahtijevati da ima iza svojih leđa jednu ozbiljnu, karakterno čvrstu skupštinsku većinu koja će moći zaista biti u stanju da izdrži i razne vrste udara i one koji su, da tako kažem, ispod stola, a i oni koji će sigurno biti na neke poteze vlade, odluke i mjere. Jer vi kad god krenete u promjenu određenog sistema, ja sam uvijek govorio, cilj naše stranke nije da ovlada u političkoj borbi, da ovlada sistemom, nego da izbori poziciju kako bi mijenjali ovaj postojeći sistem. I čim krenete da mijenjate sistem, to znači da neki ljudi koji su imali dosta beneficija od ovakvog sistema u kojem sada živimo, će učiniti sve da zaštite te svoje stečene privilegije i to je naravno nešto na što mi smo svjesni i računamo i zato tako i pažljivo ulazimo u ovo sve. Mada, znate, uvijek je potrebno, bar ja mislim u politici, osim tih, da tako kažem, hladnih činjeničnih stvari, imati i određenu dozu neke ideje, neke vizije koja zahtjeva određenu vrstu vjere. U smislu vjerovanja da je nešto što je možda na prvi pogled ili činjenično nemoguće, da će biti ipak moguće. Na način na koji tim uvijek predstavlja više nego što je zbir, kako rekao, pojedinaca u tom smislu. Pokušaj ujedinjenja ljevice prije izbora je propao. Zašto se to desilo i kakve garancije postoje da bi ovoga puta taj pokušaj nekog zajedničkog djelovanja mogao imati pozitivan rezultat? Pa kažem, pitanje ujedinjenja ljevice tiče se prije svega stranaka kao što su SDP i DF, rekao bih najveće stranke lijeve orijentacije. Naša stranka kao stranka lijevog centra, socijal-liberalna stranka, je uvijek bila ona koja ohrabruje taj proces. Mi smo smatrali da treba jedna snažna, lijeva, ujedinjena politička opcija u Bosni i Hercegovini s kojom bismo mi onda imali određene razgovore o zajedničkom djelovanju.
To se, nažalost, nije dogodilo u ovom predizbornom periodu, kao što i sami kažete. Ali mi je drago da su upravo naša stranka sada se pokazala kao inicijator okupljanja tih, kako mi kažemo, lijevih građanskih stranaka, jer imamo određene zajedničke, ja bih rekao prije svega civilizacijske vrijednosti u odnosu na neke druge političke subjekte i zato smo njih pozvali i ja se nekako nadam da će ih možda upravo ovo zajedničko djelovanje njih inspirisati da eventualno krenu kao ovome što vi sugerišete, a to je ujedinjenje DF-a i SDP-a ponovo u jednu stranku. Kao da ste pred izbore svi nekako vjerovali da možete ostvariti dobar rezultat, pa ste onda na neki način htjeli testirati volju birača. Da li se to i na takav način može komentirati? Pa, iskreno vam kažem, ja prihvatam da je ovo subjektivna, kako rekao, ocjena toga. Ali naša stranka je bila najotvorenija da se barem na jednom nivou vlasti, u jednom trenutku je to čini mi se bilo predsjedništvo, da se ide sa zajedničkim kandidatom. I mi smo se najduže i držali dogovora koji je po tom pitanju postignut i zato smo i zadnji na kraju, kada su svi naši ljudi, kada su svi ovi s kojima smo imali taj dogovor, napustili taj dogovor i mi imali svog kandidata. Ali naša je procjena bila uvijek da naša stranka će ići samostalno na izbore u smislu kandidatskih listi i svega ostalo. Može li ovaj pokušaj propasti zbog sujeta lidera? Svaki pokušaj može propasti zbog sujeta. Čak ja ne bih rekao samo lidera, znate. Ali moguće je da lideri na neki način sumiraju određeno raspoloženje u nekoj stranci ili odnos ljudi prema nekoj drugoj političkoj partiji. Ja vam samo mogu reći da ta sujeta ovdje ne postoji, ali vjerovatno u strankama koje dugo postoji, prošle su kroz neke stvari kao što je rascijep, jer bio SDP na DF i SDP. Ja pretpostavljam da su tu emocije još uvijek jake. Ali mislim da se te stvari moraju zanemariti i čini mi se da to dobro funkcioniše kada se umjesto priče o tome stavimo u poziciju u kojoj smo doveli se sada, a to je da pričamo o konkretnim stvarima što možemo i trebamo uraditi u kantonu Sarajevo. Kada se fokusiramo na stvarne probleme, onda te nesuglasice i, kako rekao, emotivni odnosi među ljudima imaju manju ulogu nego što ima inače. Ali ipak koaliciju neko mora voditi, dakle, da li to znači da Peđa Kojović neće biti lider koalicije? Ja vjerujem duboko, naša stranka je tim. Zaista, mislim, ja sam zaista plurus unum, prvi među jednakima, jedan među mnogima kao predsjednik stranke i mi smo zaista jedan tim. I ovaj uspjeh koji smo ostvarili, ovo je tim naše stranke. I u tom smislu mi smo odredili pregovarački tim za kanton Sarajevo i ljude koji to nose i sasvim sigurno da ja pokušavam čak i da ne učestvujem toliko u tom dnevnom, konkretnom dogovaranju. Imamo zaista vrhunsku ekipu koju predvodi naš potpredsjednik stranke, naše stranke Edin Forto, tu je Damir Marjanović. Zaista jedna, kako rekao, respektabilna ekipa i nemam sumnje da će oni napraviti najbolje što je moguće. Jedan od programskih ciljeva zakon o porijeklu imovine izabranih imenovanih zvaničnika. O njemu je i do sada bilo mnogo puta razgovora, međutim nikad nije ugledao svjetlo dana. Vjerujete li da je sazrelo vrijeme da takav zakon bude donesen? On je ugledao svjetlo dana. Mi smo ga predlagali na Skupštini u prošlom mandatu najmanje 2, a moguće i 3 puta. Kada smo ga napokon uspjeli staviti na dnevni red, onda je on oboren u prvom čitanju. Taj zakon je sada preduslov za formiranje izvršne vlasti u kantonu Sarajevo. Dakle, mi želimo da se o tom zakonu glasa prije nego što se bude glasalo o vladi, odnosno o izvršnoj vlasti. I to nije jedini takav naš preduslov. Pred nama je jedan ogroman zadatak. Mi moramo raditi 2 stvari, po meni, kako rekao, istovremeno. Ići u reforme ovdje koje su zaista neophodne od komunalne privrede, obrazovanja ili drugih segmenata zdravstva, a s druge strane promijeniti način na koji vlast generalno je funkcionisala do sada u ovoj zemlji. Znači, moramo vratiti povjerenje građana u institucije. I u tom smislu mi zaista razmišljamo ovih dana i znamo već neke stvari koje ćemo raditi, ali sigurno da jedna od stvari koju ćemo raditi jeste da ćemo u stvari vratiti
javne diskusije na načine koji su možda bilo to tokom plenuma, onih koji su postojali 2014. godine. Gdje će neke najvažnije svoje odluke, najvažnije promjene i reforme vlada morati u sastancima, skupovima sa građanima stvarno da prodiskutuje. Mislim da zaista ti ljudi osjete da imaju, kako rekao, i da se njihova riječ čuje, da se uvažava i da se u argumentima odlučuje koji je najbolji put za kanton Sarajevo. Svjesni smo da nismo najpametniji, da nemamo sva rješenja, ali smo isto tako svjesni da u našem društvu postoji jako puno ljudi koji znaju jako puno i koji bi mogli jako puno učiniti, ali su iz ovih ili onih razloga bili isključeni iz tih procesa do sada i sada hoćemo da učinimo sve da skupimo najbolju pamet, najbolje ljude da pokušamo riješiti probleme. Jer pazite, evo danas imamo prvi dan problem već sa zagađenjem u kantonu Sarajevo. Iluzorno je misliti da je to moguće riješiti preko noći ili da postoji neki čovjek koji ima recept koji se može tako brzo aplicirati. Sigurno se radi o jednom multiresornom problemu koji se može riješiti multiresornim utjecajem i zato moramo dogovoriti taj cijeli sistem. Ali to mora biti po meni pristup generalni sada. Više nije bitno da li je neko član naše stranke ili je član neke druge stranke. Bitno je da li ta osoba ima znanje i sposobnosti koja su nama kao kantonu u ovom trenutku potrebna. Tu će vas birači testirati. Vratit ćemo se na plenume na trenutak, ali nešto što me pretpostavljam i javnost puno više zanima. Svi u pregovore o novoj koaliciji ulaze sa nekim preduvjetima. Je li to opterećujuće? SDP insistira na svom programu 10. Vi insistirate na donošenju zakona. Evo vidimo, Dragan Čović insistira da na nivou države nema razgovora o koalicijama dok se ne izmijeni izborni zakon. Previše je uvjetovanja, a treba formirati institucije. Mislim da treba razdvojiti neke stvari koje predstavljaju, čini mi se, stranački interes, kao što je izborni zakon. Iskreno vam kažem, kao neko koji je bio supredlagač zakona o izbornim jedinicama u federalnom parlamentu, mi smo pokušali ponuditi rješenje za taj problem, ali ga je upravo partija gospodina Čovića, HDZ, nas je spriječila na jedan volšeban način u svemu tome. I dobro je da stranke govore jasno, ali ja bih volio da oni budu precizniji, da imaju uslove. Znači šta je zaista prioritet za njih, kako ga misle sprovesti i koji imaju rok za sprovođenje te svoje mjere. A ja pretpostavljam i nadam se da je većina tih preduslova nešto što bismo i mi podržali. Puno toga iz plana 10 kao general, mada je to napisano na jedan dosta apstraktan i principijalan način, i mi također podržavamo, mada nam nije jasna sasvim financijska konstrukcija tih prijedloga. Ali evo ja isto tako slušam neke stvari ste i vi spomenuli i mislim da je dobro da se, kako rekao, karte stave na sto, da vidimo zašto se određene stranke zalažu i da onda ocijenimo možemo li praviti, kako rekao, te većine koalicione ili ne možemo, jer da, kao što se kaže, da ne pravimo svadbu ako se nećemo ženiti. Vratit ćemo se kratko na plenume. Dakle, prvo, vjerujete li da su građani zainteresirani da učestvuju u tim javnim raspravama, jer dosadašnja praksa ne govori u prilog tome? I druga stvar, plenumi iz 2014. godine u dijelu javnosti se baš ne ocjenjuju blagonaklono i na neki način ih tretiraju kao politički instruiranim. Dakle, računate li sa tim ograničenjima? Mislim, vi ste sasvim u pravu kad kažete da postoji jedna nezainteresovanost građana za učešće eventualno u takvim procesima. Ja mislim da je ona rezultat načina na koji je vlast do sada djelovala i ono kad sam govorio da je pred nama jedan težak zadatak jeste da promijenimo upravo taj odnos građana prema tim pitanjima. Zašto ne bi mi organizovali, a plenum sam samo iskoristio riječ kao metaforu. Znači, vi sada imate javne diskusije o mnogim zakonima. Međutim, da li ste vi kao građani zaista ikada vidjeli poziv ili zgodnu priliku da kažete, a vidi, ima javna diskusija o ovom zakonu u mojoj mjesnoj zajednici ili u mojoj opštini, pošto me ovo jako zanima kuda će ići, ne znam, javni prevoz ili kuda će se graditi transverzale po Sarajevu, želim kao građanin da odem da učestvujem. Ali objektivno, informacija o tome gdje, kada, ko organizuje javnu raspravu o nekom pitanju je bila vama nedostupna.
Mi želimo to da učinimo na način... Iskreno, kao prosječan Bosanac, jesam vidio, ali nisam baš bio pretjerano zainteresiran. Ali vidite, naš mora biti interes i zadatak sada da vas zainteresujemo da dođete zaista na tu javnu raspravu, da učestvujete, da čujete razloge zbog kojih vlada nešto radi ili ne radi, ili eventualno možda i vi imate mogućnost da date neki doprinos i prijedlog kako da bolje riješimo taj problem. Iskoristit ću ovo vaše pitanje i za još jedno eventualno odgovor. Mi ćemo morati promijeniti naviku ljudi na koje gledaju na oglase pozive da se prijave za određene nadzorne odbore, skupštine, upravne odbore javnih preduzeća. Ja znam da većina građana kantona Sarajevo zna da je to do sada bila jedna unutarstranačka odluka koja se donosi na koju oni nemaju nikakav utjecaj i da su javni konkursi samo bili pro forme ispunjavanja zakonske obaveze. I sada je pred nama da zaista napravimo i poziv i stvorimo atmosferu u kojoj će građani shvatiti ne, stvarno treba se prijaviti ovaj put jer zaista će biti birani oni ljudi koji su najbolji, kako rekao, za te pozive. Rezolutno odbijate razgovore sa SDA o mogućem koaliranju. Zašto i šta se promijenilo od 2012. kad ste ipak pregovarali? Ja ne znam na koje pregovore vi mislite. Vjerovatno mislite o lokalnim izborima, izborima za gradsko vijeće. To nisu, da vam kažem, nikakvi objektivno pregovori. To je jedan, nažalost, takvom sistemu živimo, jedan partijski inženjering kako proizvesti delegate iz općinskih vijeća za gradsko vijeće koje zahtijeva određenu vrlo rigidnu etničku strukturu, najmanje 6 Bošnjaka, Hrvata, Srba i tako dalje. I oni su samo te tehničke prirode. Tako da mi nismo nikada bili u toj nekoj programskoj koaliciji. Ono što se nama često zamjeralo, ali ja vjerujem da je to bio jedan pošten i transparentan rad. Mi smo u zakonodavnim tijelima u kojima smo sjedili svoj stav uvijek zauzimali u odnosu na ono šta se predlaže, a ne u odnosu na to koga predlaže. I kako rekao, to je često u medijima korišteno u nekim situacijama kao da smo na neki način podržavali neke prijedloge SDA, međutim to nije tačno jednostavno. Mi smo jednostavno ocjenjivali da li je prijedlog koji je pred nama koristan ili nije koristan za građane tog nivoa vlasti na kojem smo odlučivali i nadam se da ćemo mi kao stranka nastaviti djelovati tako. I mi smo po ocjenama svih nevladnih organizacija uvijek bili najkonstruktivniji u smislu da su sve naše primjedbe, pa rekao bih i politički stavovi, bili izraženi kroz prijedloge u zakonskim inicijativama, vrlo konkretnim prijedlozima. Znači, kad vi kažete mi smo svi za povoljno poslovno okruženje, to je fraza koju mi svi izgovaramo, ili za borbu protiv korupcije. To je fraza politička. Ali to u prevodu znači, treba mijenjati, ako hoćete povoljno poslovno okruženje, treba mijenjati član 46 koji se bavi građevinskim dozvolama, treba mijenjati ovo, treba mijenjati ono. Isto tako zakon o korupciji, mi smo predložili zakon o utvrđivanju porijekla imovine, koji smatramo da je daleko korisniji od fraze, znači predložite zakon. Pa da vam kažem i o nekim opštim, velikim temama. Mi također smatramo da je negiranje genocida u Srebrenici, kako rekao, nešto što treba sankcionisati društveno. I u tom smislu smo predložili zakon o zabrani negiranja genocida, holokausta i ratnih zločina u predstavničkom domu, koji je usvojen u nacrtu i koji je onda stranka Demokratske akcije sa HDZ-om jednostavno sklonila u neku ladicu i više nikada nije se ponovo pojavio u Domu naroda. Zašto? Pa da vam kažem, postoje ljudi koji vole da pričaju o tome kako je grozno što neki ljudi negiraju genocid, a postoje oni koji sjede u parlamentima treba da predlože zakon koji će to učiniti krivičnim djelom da se to ne smije više raditi. Tako, to je način razmišljanja naše stranke. Najčešće kad razgovarate i kad nastupate javno, pominjete svoje protivljenje koaliranju sa SDA. Šta je sa HDZ-om i SNSD-om? Pa na neki način se ovdje je SDA sinonim za sve te stranke koje ste nabrojali. Ja ne vjerujem da naša stranka će ikada biti u nekoj koaliciji programskoj ili bilo kakvoj sa ovim strankama. Po nama radi se o ljudima koji su doživjeli politiku kao nastavak rata drugim sredstvima i potrošili su naših 25 godina života od rata na ovamo
na sopstvena i stranačka bogaćenja. Mislimo da zemlja se nalazi u lošem stanju, mi mislimo da ide zemlja u lošem smjeru generalno posljednjih 20 godina i da stranke kao što su SDA, HDZ i SNSD snose odgovornost za ovaj trenutak u kome se sada nalazimo i da treba, kako rekao, tu odgovornost da ponesu na način da plate političku cijenu, a to je da budu opozicija. Čak nećete koalirati ni u slučaju da zbog toga zavisi funkcioniranje, odnosno uspostavljanje institucija? Da, vam kažem, uvijek kada su u pitanju neke stvari koje mi smatramo toliko fundamentalnim da o njima ne želimo ni da govorimo tako često, ni da se busamo u prsa tom vrstom patriotizma, integritet Bosne i Hercegovine, ravnopravnost svakog građana na petlju svake našeg ovoga kvadratnog kilometra od 52.000 koliko imamo. To su stvari na koje će uvijek naša stranka odgovoriti na bosansko-hercegovački način i zato ne treba ulaziti u koaliciju sa nekim strankama koje se, kako rekao, reklamiraju kao probosanske. Naša stranka se čak i u ovom mandatu uvijek pojavljivala kao stranka koja je te, kako rekao, glasne patriote spašavala od njihovih sopstvenih grešaka kasnije u parlamentu. Pa evo, spomenuo sam zakon o izbornim jedinicama. Pa mi danas nemamo zakon o izbornim jedinicama isključivo iz razloga što ga je stranka SDA blokirala 6 mjeseci u federalnom parlamentu. Jer da smo na vrijeme krenuli, onda smo možda mogli i prevazići ovu volšebnu zloupotrebu mehanizma za vitalni etnički interes koji je HDZ stavio kao prepreku sada. Kad se razgovara o proteklim izborima, većina stranaka iznosi vrlo ozbiljne zamjerke na tog izbornog procesa i na pravilnost njegovog odvijanja. Je li bojkot konstituiranja institucija jedna od opcija? Pa, da vam kažem, prvo, ja mislim da je stvarno i prosječnom građaninu samo da je sporadično prolazio naslove koji su se pojavljivali u proteklih 10 dana, jasno da je izborni proces u Bosni i Hercegovini ozbiljno korumpiran proces i da sasvim sigurno rezultati koji će vrlo brzo postati zvanični ne reflektuju u punoj mjeri stvarnu volju građana Bosne i Hercegovine. I to je, iskreno da vam kažem, u 2018. godini sa tehnologijama koje postoje neprihvatljivo. Naša stranka je također bila jedan od supredlagača izmjena izbornog zakona na državnom nivou, o uvođenju skenera, videonadzora. Jedan projekat, da vam kažem, koji nije koštao sigurno više od 12 miliona maraka, što je u odnosu na beneficije i važnost koju bi dobili u smislu da vratimo povjerenje građana u proces izbora zanemariv iznos, a mogli smo imati i brže rezultate i znati sasvim sigurno, ok, ovo je ono što građani Bosne i Hercegovine zaista žele, ovo je njihova volja izražena i sad je možemo poštovati. Ovako, to ja ne znam kakav je kod nas adekvatan izraz za deep state, možda duboka država, način na koji su SDA i HDZ, pogotovo u federaciji, infiltrirali državne organe koji učestvuju direktno u izbornom procesu, se u ovim izborima pokazao kao zaista skoro apsurdan i zaista je pitanje koliko je ovo što imamo stvarna volja građana. A zašto onda formirati vlast na temeljima rezultata tih izbora? Pa da vam kažem, zato što mi ćemo naravno podnijeti svoje primjedbe, ciku i tako dalje. Vi morate raditi u okviru legalnog, legitimnog sistema, onako kako ićemo na sud, tražit ćemo ponovno. Znači, uradit ćemo sve ono što nam naši zakoni daju mogućnost da uradimo, da ta manipulacija izbornim procesom bude što manja. Ali isto tako život ide dalje i ova zemlja zaista nema vremena da se gubi u nekim tim pravnim i drugim avanturama, bojim se u koje ulazimo i pogotovo s obzirom na prijetnje iz HDZ-a o blokadu. Jer naši zakoni već sami po sebi posjeduju toliko mehanizama da blokirate bilo koji proces. I najbolji način da između ostalog prevaziđemo ove probleme o kojima jeste govorili jeste da u državnom parlamentu sada zaista formiramo i tamo jednu grupu koja će biti dominantna, a koja će biti u stanju recimo da uvede ove nove tehnologije u izborni proces, tako da za lokalne izbore smanjimo još više tu mogućnost manipuliranja. Strahujete li od preletača nakon izbora?
Da, to je jedna, da vam kažem, pojava koja je, nažalost, obilježila prethodni period i mandat, ovdje pogotovo i nakon lokalnih izbora, gdje smo mi de facto i mjesto gradonačelnika izgubili zbog takvih procesa. Vi znate, u Skupštini kantona Sarajevo to je postala maltene praksa dominantna. Mislim da je na kraju više bilo nezavisnih nego stranačkih poslanika u Skupštini kantona Sarajevo. I to je problem i malo smo razgovarali na tome u početku. Za ovo što mi želimo da radimo, za ovu jednu novu politiku, novi početak, pitanje kvaliteta te većine je zaista krucijalno i naravno tu se taj fenomen preletača pokazuje kao jedan od najozbiljnijih razloga za zabrinutost. Kad govorimo o konstituiranju vlasti, već nekoliko izbornih procesa imamo različitu vlast na različitim nivoima. Skupštinske većine su uglavnom matematički formirane, pa smo onda imali izvjesnu disproporciju. Da li to može predstavljati opasnost za funkcionalnost institucija? Sasvim sigurno može, pogotovo što postoji, i to smo vidjeli u prošlom mandatu, sklonost institucija da zloupotrebljavaju državne mehanizme radi sprovođenja svojih političkih odluka, blokade, stvari kao što su zakon igrana na sreću od strane HDZ-a, povlačenje vitalnog etničkog interesa. Mislim, znači neke potpuno apsurdne stvari. Ja mislim da se sasvim moguće Bosna i Hercegovina nalazi na vratima nečega što je stvarno neko novo vrijeme i neki novi bolji život. Možda su pred nama zaista najbolji dan pred Bosnom i Hercegovinom i njenim građanima. Možda je zaista pred nama i porast životnog standarda i ubrzanje puta ka Europskoj uniji i ulazak u NATO i smirivanje političkih tenzija i poboljšanje, opuštanje međuetničkih, da tako kažem, odnosa. Ali da bismo prošli kroz tu kapiju koja će nas uvesti, koja stoji na tom, kako rekao, pred tom boljom budućnošću koja nas čeka, dvije su stvari potrebne. Prvo, da zaista građani daju nam šansu, da nam daju, da budu strpljivi, da nam daju šansu da radimo to što radimo. I druga je stvar da zaista moramo svi u sebi da promijenimo način na koji razmišljamo o, kako rekao, drugim ljudima koji žive s nama u ovoj zemlji. Mi ne možemo više govoriti o ljudima u Republici Srpskoj tako generalisati sve, znači stavljati ih u isti koš. Ljude u Hercegovini identifikovati sa gospodinom Čovićem i tako dalje. Život, i siguran sam da i vi imate to iskustvo, život je već otišao dalje. Odnosi među ljudima su jako dobri. Vi odemo danas u Široki Brijeg, odemo u Banja Luku, znači ljudi normalno putuju i imaju dosta dobre odnose. Najgori su odnosi među političarima koji se tvrde da predstavljaju taj narod. Ova zemlja neće moći napraviti iskorak ako mi pustimo da nas ti političari predstavljaju kao neka tri zavađena plemena koja se stalno obračunavaju tu međusobno i svađaju i tako troše energiju, dok sve ostale stvari kao što su ekonomska pitanja, socijalna pitanja, Europska unija, NATO, čini mi se su u potpuno drugom planu. Svaki građanin, pa sigurno imate naravno neki mali procenat ljudi koji su toliko zadrali u nacionalizam i šovinizam da im je to jednostavno totalno suzilo viziju svijeta. Ali najveći broj građana se brine o istim stvarima. Kako živjeti bolje, kako omogućiti svoje djeci da steknu neko obrazovanje, da i oni žive bolje i kako da svi zajedno živimo bolje. Jedna stvar je sigurna. Neće biti bolje nikome dok svima ne bude bolje. Klima diže sve brodove i to je jedini način. Ono što je konstrukciona greška u Bosni i Hercegovini i koja se ponavlja iz godine u godinu je diskriminatorski ustav. Dio javnosti koja malo bolje pamti bio je iznenađen vašom odlukom da na ovim izborima kandidirate Borišu Falatara za člana predsjedništva, jer ste 2014. rekli da nećete imati kandidata za predsjedništvo sve dok se taj diskriminatorski dio ustava ne izmijeni i dok se ne provede presuda Sejdić i Finci. Šta se desilo? Desilo se to da je Europska unija na neki način učinila potez kojim Sejdić i Finci više nije bio prioritet. Mi smo tada htjeli da dodamo pritisak na domaćoj političkoj sceni da se pitanje Sejdić i Finci riješi.
Vi također znate da je zapravo isključivo na insistiranje i zahvaljujući našoj stranci Sejdić i Finci implementiran u kantonu Sarajevo. Ovo je danas jedini kanton u kome možete biti predsjedavajući skupštine iako ne pripadate ni jednom od 3 konstitutivna naroda. Odluka da ovaj put idemo sa kandidatom je pragmatične prirode. Mi smo u međuvremenu shvatili da je najbolje boriti se za ove vrijednosti o kojima govorite kroz sistem. Da biste se borili kroz sistem trebate imati ljude koji sjede na određenim pozicijama, zato smo imali kandidata i moram priznati da sam izuzetno ponosan na kandidata kojeg smo imali, koji, ja uvjeren sam da je bio najbolji kandidat za funkciju za koju se kandidovao, ali i čija životna priča predstavlja zaista Bosnu i Hercegovinu. To je jedan čovjek koji dolazi iz miješanog bošnjačko-hrvatskog braka, čija mama je stradala ovdje u ratu, koji je ostao sam, izborio se, stekao svjetsko vrhunsko obrazovanje, postao vrlo važan čovjek u međunarodnoj ekonomskoj diplomaciji i mi smo smatrali da je upravo na funkciji člana predsjedništva takav kandidat bio potreban. I drago mi je da je dobio, da ga je upoznala, da je kroz ovu kampanju bosansko-hercegovačka javnost bila u prilici da upozna tog divnog čovjeka Borišu Faletara. U intervju 1 predvidjeli smo mogućnost da vam i neki od građana postave pitanja. Moram reći da otklonimo sve moguće dileme, da su građani odabrani slučajnim uzorkom, a da je izbor pitanja urednička odluka, tako da predlažem da pogledamo šta su pitali. Koji su mu planovi da ide naprijed i da nam bude bolje? Teško pitanje. A hoće li popraviti život ove mlade i dece? Ne treba meni. Znaš, u tome je problem. I što se ne saberu malo? Ja uopće ne znam ko je to. Pitao bi ga zašto su onoliko protivnici jedne stranke bošnjačke koja je oslonac za Bošnjake, koja je napravila referendum, koja je napravila, proglasila nezavisnost, koja je napravila odbranu prvu i sad te stranke nove, treba da one hvale sebe, a oni samo udaraju po jednoj stranci koja je za Bošnjake oslonac i najjača. Šta bi upio? Ko je sa njim se u koaliciji, nek se oni dogovore šta će kako će. Ne znam šta bi ga upio, to mi je malo i nepoznato. Ne znam ko je Peđa. Ja ne znam ni ko je to. Šta će uraditi u skupštini, ja ne znam, ili trebalo malo to se poboljša sve, što se tiče i ovih zakona o borcima, i to mi je za sad najbitnije, pošto sam borac. Bila su ovo pitanja naših gledatelja i slušatelja Bosansko-hercegovačke radiotelevizije. Dakle, krenimo redom. Šta je moguće napraviti u narednom periodu i kakvi su vam planovi? Što kraće, molim vas. Najveći projekat naš bi bio formiranje izvršne vlasti u kantonu Sarajevo u procesu koji smo započeli i da na neki način to bude i za nas test i da ponudimo jedan model i viziju kakvu vidimo Bosnu i Hercegovinu upravo na kantonu Sarajevo. Javnost prepoznaje problem mladih, odlazak, nezaposlenost. Šta se tu konkretno može uraditi, a da ne pričamo o globalnim ekonomskim kategorijama? Iskreno da vam kažem, postoji cijeli niz mjera i mi smo već do sada jako puno radili, od povoljnijih kredita za kupovinu prvih stanova, način zapošljavanja. Ali, najiskrenije da vam kažem, ja mislim da je u najvećem broju slučajeva razlog za odlazak iz ove zemlje ne ekonomske, ne socijalne ili neke tako konkretne prirode, nego jedna atmosfera otrovanosti, depresije, beznađa i gubitak vjere da će ikada se išta promijeniti, da će biti bolje. I ja vjerujem da mi u kantonu Sarajevo možemo početi jednu revoluciju koja će se onda širiti ciklično po cijeloj Bosni i Hercegovini, da pokažemo mladima, evo vidite, ipak je moguće. Mi smo radili jako puno, sad smo došli u situaciju da mijenjamo ovaj kanton Sarajevo ovdje. Ostanite ovdje sa svojim znanjima, pridružite nam se da pokušamo napraviti to što bolje i onda se nadam da će se to proširiti. Ali mislim da je zaista ta promjena atmosfere u zemlji i pojava jednog optimizma
ključna stvar za zaustavljanje odlaska mladih. Šta se može napraviti na rješavanju statusa boračkih kategorija? Ja sam bio dosta uključen i u zakon o demobilisanim borcima. Meni je neprihvatljivo da vi kada biste uzeli koliko je novca od rata do danas izdvojeno iz svih nivoa budžeta i kad uzmete ukupan broj boraca, stvarnih boraca, koliko je bilo u Bosni i Hercegovini, sad vi biste došli do zaključka da među tim ljudima ne može biti socijalnih problema. A od mojih prijatelja, evo ovdje u Sarajevu, možda je to, kako rekao, slučajan uzorak pa nije relevantan, ali je to nekakav prirodan, najveći broj njih su i dalje socijalni slučaj. Meni je to, iskreno da vam kažem, neprihvatljivo. Sada, ja ne vjerujem u sistem jednokratnih pomoći od 2 milijuna. Ja ne vjerujem u to držanje nekoga na rubu siromaštva dugo vremena i stvaranje tog jednog zavisnog odnosa. Ja vjerujem u socijalne intervencije koje se uloži u čovjeka i od njega se vrlo brzo napravi poreski obveznik. Da li nekom edukacijom, da li traženjem pomoći pri nekom poslu i tako dalje. Mi smo generalno stava da te neke socijalne stvari se možda mogu raditi na opštinskom i kantonalnom nivou, ali da bi pitanje boraca u smislu njihovih prava moralo biti riješeno na nivou federacije, kako ne bismo ih doveli u situaciju da neki borac koji živi u Kaknju ili u Sarajevu, ne znam, ili u Mostaru i drugim mjestima da primaju neke različite, imaju različita prava i da stvaramo neki novi sistem diskriminacije. Jedan od građana pita zašto napadate samo Stranku demokratske akcije. Pa da vam kažem, radi se o jednoj stranci koja je sasvim sigurno dugo dominirala političkom scenom, koja je u kontinuitetu u vlasti, osim možda 2 godine alijanse i koja snosi najveću odgovornost za stanje društva u kojem se nalazimo. Ja znam da je vaš gledalac također u tome pitanju pobrojao neke zasluge, da tako kažem, te stranke, ali ja mislim da su one sasvim nepravedno pripisane samo toj stranci. Jer iskreno da vam kažem, i ja sam učestvovao, kako rekao, u propagiranju, recimo referenduma kada je bio bio sam i vojni obveznik u toku rata armije Bosne i Hercegovine. Tako da mislim da postoje neke stvari kao što su nezavisnost i odbrana Bosne i Hercegovine koje ne bi radi svih nas trebale biti korištene u političkom marketingu i pripisivati se jednoj političkoj stranci. To je bio otpor građana, svih građana Bosne i Hercegovine koji su bili u armiji BiH, kao što je referendum bio odluka svih građana koji su, njih 66%, koji su glasali za. Je li vas iznenadila činjenica da u dijelu gradskih sredina ljudi ne znaju u ko ste? Nije, mene raduje, volio bih dobiti spisak tih gradskih sredina da mogu otići negdje da, kako rekao, budem običan, normalan, što mi je najdraže. Dobro, vratimo se razgovoru o funkcioniranju i formiranju vlasti. Rekli ste, između ostalog, u jednom postizbornom intervju da nemate povjerenja u ljude koji su iznikli u vladajućem sistemu protiv kojeg se okupljate. Vi izbjegavate da kažete ko su ti ljudi. Evo ja ću reći, dakle, Elmedin Konaković, Fuad Kasumović i još neke ličnosti koje su izašle iz Stranke demokratske akcije. Imate li povjerenje u DF? Ja, iako prethodna iskustva vas uče drugačije, malo sam možda o tome govorio na početku. Postoji jedan trenutak kada vi morate reći, ok, ja znam i istoriju ovih ljudi, ja znam i njihov prethodni politički angažman, imam neka iskustva iz rada s njima. Ali ako hoću naprijed i ako smo sada svi u istoj prostoriji i sada mi govore da zaista žele to da rade, morate u jednom trenutku ili, kako rekao, prihvatiti to da postoji novi početak. Ja želim vjerovati i mislim da je to nešto u što svi moram vjerovati, da se ljudi mijenjaju. Ja sam čovjek koji mijenja svoj stav. Ja imam stav o nečemu, vi mi u nekoj argumentovanoj diskusiji jačim argumentima dokažete da taj moj stav nije kako rekao, ispravljen, ja sam ga naravno spreman promijeniti. Ja mislim da samo fundamentalisti ne mijenjaju stavove usprkos činjenicama. Ja želim vjerovati da su svi ovi ljudi koji se sada pobrojali suočeni sa stvarnošću u kojem živimo i pogotovo putem koji Bosna i Hercegovina ide u posljednje vrijeme, shvatili da tako više ne može i da su spremni na promjenu. Želim to vjerovati jer je to neophodno da bismo išli naprijed. Postoji li rizik da Komšić, pokušavajući da sačuva stranku, ipak koalira sa SDA, a ne sa lijevim strankama?
S druge strane, nekako je već u postizbornom periodu najavio da ga ulazak u vlast baš i ne zanima, pravdajući to da nije osvojio dovoljan broj glasova birača kao neki kapacitet. Ja, želeći da sačuvam svoj optimizam da će ovaj proces koji smo pokrenuli od kantonu Sarajevo će se suzdržati da komentarišem izjave i poteze drugih stranaka. U toku predizborne kampanje teško ste optužili Željka Komšića navodeći između ostaloga da propagira, odnosno vodi kampanju aludirajući na nacionalističku propagandu koja budi strah u glasačima. Je li se tu nešto promijenilo? Mi smatramo da je ta kampanja, nažalost, bila vođena na taj način, da se stvorila jedna atmosfera. Čini mi se da je puno ljudi glasalo za gospodina Komšića ne zato što se slaže sa njegovim političkim stavovima, nego glasali stvari protiv Čovića. Nama je žao što se ta najvažnija kampanja, na kojoj čini mi se bio i najveći medijski fokus predsjednička kampanja, svela na to, na takmičenje dvojice ljudi koji su se borili da ovaj drugi ne uđe u predsjedništvo i da su tu propuštene prilika da se javno diskutuje o mnogim važnim stvarima koje su bitne za Bosnu i Hercegovinu, a radilo se o pozicijama u jednom organu koji, iskreno da vam kažem, po nadležnostima nema neku značajnu, kako rekao, težinu u našem državnom životu. Znači, osim imenovanja sudija, ambasadora i davanja jednog tona možda odnosima u Bosni i Hercegovini, taj organ ne nosi neku značajnu nadležnost, a sve druge stvari koje su nam stvarno važne. Znači, jeste li vi išta čuli o ubrzavanju EU puta? Jeste li išta čuli kako zapravo prevazići ove prepreke koje nas sada zaustavljaju prema putu ka NATO, što je nama jedan od prioriteta? A da ne pričamo o stvarima koje su o progresivnim poreskim stopama ili diferenciranom PDV-u i mehanizmu za koordinaciju za ulazak u Europsku uniju, nismo čuli ni jedne riječi. Ljudski i politički je praštati. Na čemu je utemeljen bolji rezultat naše stranke? Na potezima koje ste povlačili, na zakonima koje ste predlagali ili na glasanju protiv postojeće vlasti? Ja vjerujem duboko da je veliki uspjeh naše stranke baziran, da je to jedna akumulacija svega što smo radili u prethodnih 10 godina koja kaže oni su principijelni, oni su moralno čisti, možda mi donosimo neke odluke koje nisu bile ispravne i tako dalje, ali smo pokazali, nas se ne može ni kupiti, ni zastrašiti. Mi kad zauzmemo stav, mi se čvrsto držimo toga i zaista, iako stvarno je bilo pokušaja da nam se pripišu da smo ruski maligni utjecaj, da smo igrači Čovića, da razne stvari, mi nismo ulazili u to u kampanji i moram priznati, to je jedna stvar koju sam jako ponosan, a to je ne znam da li biste vi složili, ali kampanja jeste bila izuzetno emotivna i puno je bilo straha i prijetnji već u kampanji nekih i tako dalje. A naša stranka je vodila jednu kampanju poziva na zajedništvo, koja je, čini mi se, mi smo se osjećali često kao onaj losos koji pliva uzvodno u ovoj kampanji. Nismo se upuštali u te prljave twitterske ratove i Facebook ratove. Jednostavno smo samo propagirali jednu pozitivnu energiju smatrajući da je upravo to vraćanje nade da će u Bosni i Hercegovini jednog dana biti bolje i da može biti bolje. I mislim da su to glasači prepoznali i pazite, meni je to puno važnije nego uspjeh naše stranke. Da znači u ovoj zemlji, trenutno u federaciji, postoji najmanje 60.000 ljudi koji shvataju da je ovo zemlja u kojoj žive Srbi, Bošnjaci, Hrvati i ostali, da svi moramo biti ravnopravni i da moramo zajedno raditi da nam svima bude bolje. Iskreno da vam kažem, u kampanji kakva je vođena, ja sam zaista, a Bosna me opet, kako rekao, iznenadila. U tome vidim razloge zašto vas u dijelu zemlje ne prepoznaju. Niste se bavili incidentima, niste konfliktni, niste izazivali nikakve afere. Mi smo pokušavali iskopati, ali nismo uspjeli naći ništa što vas dovodi u bilo kakvu vezu sa aferama. Tako da je to vjerovatno razlog zašto i dio javnosti nema potpune informacije o vama. Najavili ste deideologizaciju i depolitizaciju.
i automatski je to od političkih protivnika interpretirano. Konkretno, hoćete li insistirati na ukidanju vjeronauke u školama ukoliko formirate vlast? Naravno, mi smo najavili da je jedan od naših prioriteta reforma obrazovanja. Iz najjednostavnijeg razloga. Vi i ja kada smo se obrazovali, gdje ste vi završili fakultet? U Sarajevu. U Sarajevu. I ja sam završio u Sarajevu i mi smo bili, da tako kažem, takmičili smo se za svoje prvo radno mjesto i to je bilo takmičenje pod prilično jednakim uslovima. Vi ste završili u Sarajevu, pa čak i neko koji je bio završio u Mostaru, Tuzli, Beogradu, Zagrebu i tako dalje. Mlade generacije Bosanaca, Hercegovaca će se za svoje prve poslove boriti sa svojim vršnjacima koji se sada obrazuju u Poljskoj, Češkoj, Francuskoj, Njemačkoj, Španiji. Mene boli srce jer znam da obrazovanje koje ih sada nudimo i koje im pružamo je takvo da kad ta trka počne, oni nisu na startnoj liniji, nego su 100 metara iza startne linije. Mislim da je obaveza države i društva da mladoj generaciji omogući, ako ništa, da budu svi na istoj startnoj liniji. Reforma je apsolutno nesporna, potrebna, ali u dijelu javnosti postoji strah. Ako sam razumio vaš odgovor, nema razloga za strah. Nema razloga nikakvog za strah, da vam kažem. Sarajevo se mora početi ponašati kao svjetska metropola. Rekli ste da očekujete da ova pozitivna priča iz Sarajeva dobije koncentrične krugove, proširi se van nje. Šta ćemo sa terminom političko Sarajevo, koji je uglavnom korišteno u pežurativnom tumačenju, u pežurativnom smislu? Može li Sarajevo preuzeti taj teret? Ja se nadam da može, jer je to neophodno. Sarajevo mora početi da se ponaša kao glavni grad Bosne i Hercegovine. Ono se sada, čini mi se, ponaša kao glavni grad federacije ili možda glavni grad kantona Sarajevo. Ali da zaista bi Sarajevo bilo evropska metropola, ono se mora početi ponašati i kao glavni grad ljudi u RS-u i glavni grad ljudi u Hercegovini, i u Drvaru, i u Bihaću, i u Goraždu. Predugo smo mi živjeli u jednom komforu koji pruža i na razne načine, i finansijski, i na svaki drugi način pruža glavni grad. Meni je neprihvatljivo da živim u zemlji u kojoj je prosječna plata u Sarajevu. Ja mislim da bilo bi idealno da svi budemo na tom prosjeku, ali nismo. I trenutno je ovakva situacija. Prosječna plata u kantonu Sarajevo je 1200 maraka. Prvi naredni kanton je 750 maraka tuzlanski. Pazite, to je ogromna razlika. Da ne govorimo sada o budžetska izdavanja po učeniku u školi ili po građaninu i tako dalje. Pa molim vas, ja ne želim da živim u državi u kojoj na 150 km odavde u Goraždu imate kanton koji nema doktora. Kome vama, ako djetetu iza temperatura se pojavi kasno navečer, morate ići u Foču. Ili čekati da u utorak popodne dođe doktor koji tamo dolazi. To su neprihvatljive stvari. Mi smo jako zainteresovani za ravnomjeran razvoj. Vi ste dovoljno stari, vi se sjećate kao i ja, fond za nerazvijene u bivšoj Jugoslaviji, koji je postojao upravo kako bi balansirao takve stvari. Zato je važno, između ostalo, na taj način se Sarajevo zaista mora početi ponašati kao glavni grad. Naša stranka je ocijenjena kao Sarajevo-centrična, elitistička. Sad će vjerovatno, s obzirom na rezultat u federaciji, biti federalocentrička. Vidite li političke partnere u Republici Srpskoj i u kojim snagama? Kako da ne, da vam kažem. Prije svega mi smo imali jako dugo organizaciju u Republici Srpskoj koja nije davala rezultate i na koju smo odlučili privremeno ugasiti. Moj lični prioritet u ovoj poziciji predsjednika, koliko mi je još ostalo do kraja mandata, namjeravam iskoristiti na dvije stvari. Podizanje organizacije naše stranke u Republici Srpskoj i u Hercegovini. Ja zaista želim da znam i da vidim koje je to stvarno nezadovoljstvo ljudi koji žive u Hercegovini. Nama nije prihvatljivo kad neko kaže mi smo diskriminisani. Ja hoću da znam, ja hoću da se u ovoj zemlji svi osjećaju komfortno, bezbjedno, što ne znači da Čović mora biti član predsjedništva. Ja ne vjerujem da je to ta vrsta diskriminacije. Ali želim da čujem od ljudi u Hercegovini zašto se osjećaju diskriminisani. Ja znam zašto su bili diskriminisani u prošlom sistemu. I isto tako se ljudima u Republici Srpskoj. I jako mi je drago
da sada već u Republici Srpskoj, za razliku od prije 4-5 godina, mi čujemo sve više, ja bih rekao, na dnevnoj osnovi, novih glasova zdravog razuma, ljudi, iskreno da vam kažem, koje kad ja čujem na televiziji kažem, s ovim čovjekom ja mogu praviti novu Bosnu i Hercegovinu. Samo s čovjekom ili sa političkom opcijom? Pa ja mislim da ćemo mi ići tamo na izgradnju sopstvene organizacije, a kada govorim o ovim ljudima, to su neki ljudi koji su trenutno članovi nekih drugih stranaka, ali zaista su ohrabrujući neke njihove izjave i stavovi i način razmišljanja. Zamjera vam se da ste uzdržani, da stranka jako dugo odlučuje o nekim krucijalnim pitanjima, pa tek onda donosi odluke i tako dalje. Je li to odraz straha ili opreza? Kombinacija. Možda, ja bih rekao da je to odraz toga što mi analiziramo problem, tražimo, nikada ne donosimo neka ad hoc rješenja, tražimo da imamo najmanje 4-5 opcija pred sobom i, hoću kažem, nekako zaista pristupamo ozbiljno koliko god možemo stvarima. A uzdržanost, ja mislim da bi nam svima malo koristilo da se počnemo uzdržavati, pogotovo nekih preteških riječi. Ovdje ljudi tako s lakoćom izgovaraju, znate, vrlo neke ozbiljne riječi koje imaju, kako rekao, istorijska i druga značenja. I da se malo počnemo uvažavati i da postoji neka, da tako kažem, donja linija, mislim, u kojoj ja se mogu s vama ne slagati po nekim političkim pitanjima. Ali mora postojati kao morsko dno, nešto što nas dvojicu, kako rekao, povezuje. Mi smo i Bosanci, jel tako, Hercegovci, ja ne znam šta je vaša etnička pripadnost ili to, ali, znači, državljani smo ove zemlje, imamo zajedničku neku istoriju, govorimo zajedničkim jezikom i ja se nadam da imamo, što ja volim, taj dio definicije naroda, imamo osjećaj zajedničke sudbine. Znači, trebamo razgovarati argumentima, ali nikada ne izlaziti iz tih okvira da su neke stvari među nama neupitne, kako bih rekao. Ja pretpostavljam da svi ljudi, ova granica naša, da smo svi jednaki i ravnopravni i da ćemo ovako ili onako idemo zajedno u budućnost. To mora biti minimum. 8 godina ste bili u federalnom parlamentu. Centri civilnih inicijativa tvrde da je u posljednje 4 godine najgori rezultat u odnosu na prethodne mandate federalnog parlamenta. Preuzimate li dio odgovornosti za takav rezultat? Da vam kažem, kao neko koji je imao 2 zastupnika, mi smo imali jednog zastupnika u predsjedničkom domu i dvojicu u Domu naroda, ja bih, preuzimam naravno odgovornost, ali bih rekao da ako išta, onda je naše djelovanje bilo upravo ka tome da se više i bolje radi. Sada, međutim, ta koalicija između SDA i HDZ-a je dosta rano pukla, da tako kažem. Na zakonu igramo sreću već i još možda ranije na zakonu o penzijskom. I tako da je, nažalost, ta dominantna većina odlučila da je bolje ne raditi nego raditi na ovak u takvim poremećenim koalicionim odnosima. Šta smatrate svojom najvećom političkom greškom? Šta biste promijenili u slučaju da možete? Očigledno činjenica da mi je potrebno da razmislim znači da ih ima nekoliko i da mi je teško da izaberem. Tako da, zaista zatekli ste me malo, nisam siguran, ali ima ih sigurno nekoliko koje bih možda drugačije uradio. Izabrani ste u ovom mandatu za zastupnika u Zastupničkom domu državnog parlamenta. Kako vidite svoj 4-godišnji mandat u buduće? Moram priznati da je zaista sa velikim uzbuđenjem očekujem početak tog mandata. Ima jako puno stvari koje su jako puno bitne. O njima sam govorio dosta u kampanji i sad sam spomenuo neke. To su ubrzavanje EU procesa i NATO procesa integracije koliko god je to moguće. A od konkretnih prijedloga naš prioritet će biti na tom nivou borba za diferenciranu stopu PDV-a. Mi smatramo da je neprihvatljivo da država istom poreskom stopom oporezuje lijekove i udžbenike kao neke luksuzne proizvode i uvođenje progresivne poreske stope na lična primanja, jer smatramo da oni ljudi koji više zarađuju moraju da nose veći teret finansiranja države. Javnost vas zna kao pravnika, novinara, političara, ali dio javnosti kao pjesnika i književnika. Pišete li?
Mislim, nedostaje mi, ali sam zaista odlučio ove 4 godine koliko sam u ovome da posvetim se isključivo ovome. Nadam se da je isplatilo se, što se kaže. Ali to je jedna stvar koja mi jako nedostaje i malo sam u zaostatku i u svom čitanju, neke beletristike i drugih stvari. Ali evo, imam još malo mandata kao predsjednik stranke, pa se nadam da ću se posle toga moći posvetiti nekim drugim stvarima. Hvala vam mnogo što ste bili gosti Intervjua 1. Hvala vam. Poštovani gledatelji i slušatelji Bosansko-hercegovačke radio televizije, gost Intervjua 1 bio je predsjednik naše stranke Predrag Kojović.